mapatut da pudjihon iban pagsarang sukulan sin kita ni hakatan nikmat yanughara niya. Dengan mga sahalga-halga yanughara sin Allah subhanahu wa ta'ala katu taniyu dengan mga nikmat niya sa taud-taud. Amin mga nikmat wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mga nikmat bang niyo itungon iban bistahon in nikmat sin Allah ta'ala yanughara niya kanyo. Wallahi niyo ra maingat itungon misan palistahon sin computer iban sin unupen calculator maingat dahing utok sin manusia. Dahing mga nikmat sa lagu-lagu mga palangguan na kama Islam. Amin dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan. Amin piabot niya pa kau paadlaw ini. Amin patut pagmabukaan sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luba pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin biha ini nikmat. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala miabutin pangumulan pa adlaw ini sabab. Pila na ring hakataw tay manghuran. Pila na ring hakamaasan. Pila na ring hakamaasan sin kita niyo pausog pababai. Pila na ring hakabakayan. Pila na ring hakaanakan. Amin wala na nakaabot sin adlaw ini. Amin adlaw yari kau bihaon nakarungog sin kabtangan sin Allah Ta'ala iban sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggo na kama Islam. Kataw tay manghuran. Amin hihuat-wat sin kita niyo. Kailurihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu. Amin nakahasil dengan mga darajat sa taas-taas. Kataw tay manghuran bukon malayo papangatayan. Kataw tay manghuran bukon malayo hamata. Kataw tay manghuran nakapaglundang panon nakapagunay-unay sin zaman 5 bay masa. Sa kailo kahapon dan namaid na rin katu taniyo. Biasin ang buk tay manghudtao basilan giyan napulak ka natin patta ni halom sin Facebook. Ni'mat. In miabot pa kita niyo paadlaw ini. Ni'mat. In miabot pa kita niyo habya sin diwa sin mga sahabat radhiyallahu anhum. Amin bang sumud na bulan Sya'ban. Sumud na bulan Rajab iban sin Sya'ban. Amin duaan nila Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ampa sila imian wa balighna Ramadan. Wa balighna Ramadan. Bulan Sya'ban. Amin dengha mga piangin duahan sin sahabat maha barakat paabutunin pangumulan. Bulan Sya'ban, amin dengha mga piyagtakamahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam minggin hawabaran niya, nag-anad-anad nagpuasa ha supaya rikublaan pagsud sin Ramadan. Bulan Sya'ban, amin in Nabi sallallahu alaihi wasallam dengha mga piyagtakamahan niya ibadat ha supaya naisab in bulan Ramadan, hika kusog sin pamaranan niya timindog sin tungay risuk, iban sin tarawih niya. Sya'ban, bukon biya sin kakahinang sin kita niyo. Sya'ban, amin ning kaitan kataw tay manghuran, madtumariin pangasubo, ibang sin kahalan na ringgong, bang bulan kapag taiti, bang bulan kahipag titibaw kubul, bang bulan kahipag durua arwah, bang bulan kahipag uno, long sin mga ulama, in parakala sin Sya'ban, biada sin kaibanan bulan, amurakumanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagtakama, ingin hawabaran niya supaya ikublaan pagsud sin Ramadan in magtangka sin wahab di iban sin syahwa haadlaw niya karena in Sya'ban hipag-ibadat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kaiban ang riwayat bukon hipaghinang sin kita ni bukon amu hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggo na kami Islam, mga kamaasan kalasahan, Sya'ban dengan mga piyangayuan sin sahabat ridwanullahi alaihim maha barakat in pangumulan nila iban sin kabuhi nila miabot pa Sya'ban deng naman harajab yon sin Sya'ban sa unin hinang sin kita niyo naringgong in muslimun labi luba yari haula sin kita niyo deng naman hisyureng ha mga muslimin ni naghula deng ha subangan pasadlupan pauttara pasatan in parakala sin pag-arwah in parakala sin pagduaah, in parakala sin pagtibaw kubul nabiya sin paningod singod akufar, wallahi la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa quddatin bil quddah hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu al yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman? Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam
maningud-singud da kamulong niya. Denga kakahinang sinhisin umat na kauna rin kaniya. Sahinggain baya niyo maningud-singud kanila bau-bau dagbos ibadat long yan nabiya tuod sin amuin kalebel sin amuin jambu sin pana sabab sin magdihil balance bang lumupad din pana atau akan biestal dart bihad tulong nin kapaningud-singud niyo kanila. Sahinggain baya niyo maningud-singud kanila misan pain kaunan nila sumud palungag sin ibid ang penlungag sin ibid bukon sa diretso palaw inlungag sin ibid maglikos na abiyan sibi-sibi inhagwa malak maluag inhalawm long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maningud-singud da kamulong ni abiya sin kaagilangay nila sambil long nin sumud sila palungag ibid maghuru-huru sumud day sab kamu biya sin kabaan nila surun. Nasusan mga sahabat radhiyallahu anhum. Nasusan mga sahabat radhiyallahu anhum. Longsin mga sahabat, ya Rasulullah, nagmuslim na kami. Ya Rasulullah, namarat saya na kami. Maningud-singud pa kami rin den kanila hakakahinang nila. Qalu al-yahudu wan nasara ya Rasulullah. Long niya ya Rasulullah, maningud-singud pa kami hakakainang sin Christian di bang sin Yahud. Maningud-singud pa kami hakakainang sin Yahud di bang sin Kristian. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faman aw hisiu pahati long yan paningud-singuran niyo. Umat na kauna ring Islam. Bang bukun mga silayan. Long niya bang kamu ri magmabuntula para kala sin Islam. Gumayunggong kamu harakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban makadhabitikan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam maningud-singud da kamu iban sumud da kamu palungag biasin kasud sin mga sila palungag ibid misan pabiad din kiput maba da kamu madtu paamin hati niya mahuro-huro ra kamu sumud biasan pabiad din kiput niya maba da kamu tuod simingud biasin langay nila mga palangguna ka Islam. Syaban